Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sabagыбыз Vaz-Zuha suresi eken. Vaz-Zuha suresinin düşüşlüğünün sebebi Mekke'deki Kureyş eli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu peygamberlikti düşürüp peygamberlik davatlarını kılıp başlaganda bular Medine'deki Cöğütler emi Tavrat okugan kebir ilimdüleri var. Oşa adam jönöp suraşkan eken da. Şu bizde şunday bir kişi çıkıp peygamberlik davasını kılıp atat. Sizler kanday köz karашыңыздар var degende Allah aytışkan eken. Allardan üç nerseni soragıla. Anan şu joğunu kütkülü. Birincisi Zulkarnayn jönünde. İkincisi Ashab-ül Kahf jönünde. Üçüncüsü ruh jönünde. Eğer Zulkarnayn jönünde cevap berse, İskender Zulkarnayn Ashab-ı Kahf jönünde cevap berse, ruh jönünde cevap bere albasa, al çınığı peygamber dep bileverildi diyen eken da. Anan bul Mekke'de Kureyş kafirleri kel peygamberimizden şöyle üç soru bergende, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erten kegile anan cevap beremin degen da. Dal degeni men Cibril aleyhisselamdan sorap durup anan cevap beremin degen. Oşonu menen vahiy toktop kalan eken. Sebebi şu erten şul işti kılam, erten şul işti aytam desli özü bir kata söz eken da. İnşallah dep koşup aytış gerek eken. Ana peygamber şu inşallah degen sözdü, Kuda kalasa degen sözdü aytpagandığı üçün vahiy toktop kalan eken. Bir rivayatta oşol 15 gün vahiy toktop kalganda ana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyda bir kızmat kılıp жүрген kızmatçısı var ile oşonu aytat sen uyda bir tazarak şıpırıp koyçu. Cibril aleyhisselam 15 günden düşüp jataat degende al kızmatçısı uyda şıpırıp tazalap karasa sörün aslında bir küçük ölüp kalgan eken. Anan Peygamberimizga kabar beret bir küçük ölüp kalgan eken. Şunu çıkarıp taşladım degende oşondan keyin anan Cibril aleyhisselam kelip şul sürön düşürgen eken da. Anan Cibril aleyhisselamdan sen nime üçün şu vaqatçan kelbey koydun degende Cibril aleyhisselam aytkan eken da. Biz üç yerge kirбейбиз. İt bar uyga kirбейбиz, süret bar uyga kirбейбиz, junup bar uyga kirбейбиz degen eken. Oşonduktan sörün asında it bolgondugu üçün biz men kelbey koydum degen eken da. Bir rivayatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Osman radıyallahu anh uyga mimançılıkka kelip uyga kirgizip oturganda eşteke tapпай aldıga bir baş жүзүм менен bir кичине nаны бар экен, ошону алып келип койгон экен. Şunda жүзүмдү жейин деп колу жатканда эле эшиктен bir сурамчы келип, бирдекеңер болсо берип тургулачы, менин курсагым ач калдым, жолоочумун, эчтекем жок деп кыйкырып келип калган экен. Ана Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ошол bir baş жүзүмдү алып, ошону колуга берген экен. Анан Osman radıyallahu anhu başka peygamberin aldığa koya turgan eşnesi boğanlıktan akırın arkasından barıp oşo жүзүмдү satıp alıp kayrap gelip peygamberin aldına koygan eken. Anan dağın kelip peygamberimiz alıp jeyin degende dağı suramçı kelip dağın suragan eken da. Peygamberimiz dağın beri jügürgen eken. Dağın Osman radıyallahu anh arkasından barıp satıp alıp dağın alып kelip koygan eken. Üçüncü jol kelgen eken da suramçı. Üçüncü jol kelgenden keyin anan Peygamberimiz oşonu mınday erkiletүү söz menen aytkan eken. Atawajurun anta amsa ilun dep. Sen kayrale kelip alıp ketip atarsın. Sodugersiңби же сурамчыбысың деген eken da. Oşonda anan al suramçı köynü orup ketip kalgan eken. Oşonduktan şu suramçının köynün orutkandığı üçün 15 gün geçen vahiy düşüp kalgan eken da. Ana vahiy düşüp kalgandan keyin oşol kafirler özlerinçe söz çıkarışat. Mana bul Muhammad'ı endi Rabbisi taşlap koydu. Bunu jaman köröt, başka muga vahiy düşürбөйт, başka bunu süyleböйt dep şunday sözler çıkarışkan eken. Şundan şu süreni düşüret da. Estağfirullah. Vaz-Zuha. Allah Teala çeşki vaqa qasam içip aytып atat. Men çeşki vaqa qasam içip aytam. Val-leyli iza saja barjakты orap algan tünge qasam içip aytamın. Ma vadda'aka rabbuka ve ma qala. Seni Rabbin hiç qanday taşlagan jok. Seni jaman körgönde jok Rabbin.
Al kafirlar jönökeyle aytadi, seni taşlap koydu, seni jaman körür dep. Жоқ. Men ant içip aytaman, men seni taşlagan da jokmun, seni jaman körgön da jokmun dep Allah Taala ant içip turup şu sürenen düşürgön eken. Valal ahiratu hayrul laka minal ula. Ahiret sana bu dünyadan жақшы. Bu dünyada şunday kafirlar arkanday sana sözler aytat, arkanday kıyınçılıklar görösün, alardan izalarını oğasın, alarga sabır kıl. Sana ahiret gerek. Ahiret жақшы sana bu dünyadan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sana Rabbin ahirette kalağanınsa beret, razı bolğanınsa beret. Degende Peygamberimiz aytkan eken, eğer Allah Taala meni razı kılıp bere turgan bolsa, men ümmetlerimden biri de dozokta kalgan bolsa, razı emesmin dep tura beremin. Kaçan ümmetlerim bari dozoktan kutulup çıksa, şafaat kılıp çıkarıp alalsam, oşonda gana razımın deymin. Ana Peygamberimiz ümmetlerge şunçalık merimdүүлүгү şundan bilinip turat. Oşol kança misal beyişte jirgalçılıklar, rahatlar berinse de alarmen men razı bolboymun deydi. Ümmetim dozokta kalbay kalsa oşonda razı olamın degen eken da. Alam yecidike yatiman faava. Sen jetim elin, birok jetimdi kordun tappadın. Allah Taala seni atalı, eneli baldardan da жақшырақ kılıp asıradı. Misali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem törölböstön turup atadan jetim kalgan. 6 yaşarda eneden jetim kaldı. Andan keyin 8 yaşarında çoğ atası Abdülmuttalib ölöt. Andan jetim bolup kalat. Anan ömrün akarga çeyin Abi Talib atasının bir tuğan ağası Peygamberimiz öz kepildigini alıp jardan berip diniге jaşoğuna oşol bagıp жүрgөн. Mana şuntip sen jetim bolsaң da, atasız enesi bolup öskön bolsaң da ele, birok bayağı jetimlerde hiç qanday kordup көргөн жоксуң. Atalı enelilerden de жақшыраак terbiyelenip çoğoydun. Wa wajadaka dhallan fahada. Sen murda adaşıp yürötleň. Sen Allah Taala hidayat kılıp toğra jolga salıp koydu. Bu jerde adaşıp yürötleň degeni sen murda azırgı şariatta jok eleň. Azırgı şariat jok ele sen kolуңda. Murdağı şariatın jol men yürötleň. Ana sana şariat berip Allah Taala seni hidayat jolga salıp koydu. Je bolbosam adaşıp yürötleň degeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşında şol Abi Talib menen bir sodaga çıgat dagın. Sodaga çıkıp Araplar kerven tüzüp jolda ketip atkanda tünün ortasında Peygamberimiz töýön üstü uktap kalat. Uktap kalganda şeytan akırın Peygamberimiz töýösünün noktasından karmap durup töýelerini ajratıp başka jaka alып ketip kalat. Anan ajrap kalgandan keyin Cibril aleyhisselam kelip durup şeytanı bir üylögöndө uçup jok bolup ketet. Kayranan Cibril aleyhisselam alып kelip töýlerini katara koşup koygan eken. Şuntip sen şonda bir adaşıp ketkeningde Allah Taala seni kayra oşol şeriklerine kervenge koşup koygan degeni deydi. Je bolbosam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişinekey waganda 4-5 yaşarında şu Mekke'de жүрüp köçeden köçege ötüp ahırı dalaga çıkıp ketet. Dalaga çıkıp ketip alыстап ketip jogolup ketet. Şahar kayata kaldı, uyu kayata kaldı bilbey adaşıp iki jaka basa verip gün ısıktığında elden tayıp bir jerde jatıp kalat, susap. Alek bolup. Anan oşol uçurda Abu Lahab bir jaktan kelip jatkan eken, kelip karasa bir bala jatat. Da kötörüp karasa oşol agasının balası Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eken. Akırından töýösүn çöktürüp durup arkasıga oturguzat dagın. Töýönü şunça turguzsa turup basbay koyat. Anan aldığı alıp otsa, anan töýe turup basıp ketken eken da. Anan akırın Mekke'ye kelse, Mekke'de Abdülmuttalib oşol çoğ atası şunday iýlap şu Baytullah'ın parlarıga asılıp alıp betiga közüge sürtüp Allah Taalaga dua kılıp atkan eken da. Ya Allah'ım nevrem jogolup ketti, şunu taup ber, jardam ber dep surap atkan eken. An Abi Lahab alып kelip turup mana nevreň. Dalada jogolup ketken eken, soğusa ölüp kalaýyn degen eken. Munusu da meýleşlik emes. Birok men töýönü jatkyzyp turup
аркама отургузуп алып төйөнү тургузсам, төйө баспай коет акыры эле. Төйө мага шундай дегендей болду. Бул бала келечекте эл башчысы болот, журт башчысы болот. Эл башчысы деген бул элдин алдында жүрүш керек. Бул сен артыңа отургузуп койдуң, алдыңа отургуз дегендей кылды эле. Анан алдыма отургузсам, анан төйө өздөн өзү эле туруп басып келе берди деген экен да. Мына бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо кичинелигиден эле ушундай керебеттери, мужизалары болгон экен да. Мана ошентип, ошо кичинелигинде сен жоголуп кеткениңде Аллах Таала ошол Абу Лахаб аркылуу кайра алып келип сени жолго салып койду дегени дейт. Ва важадака аилан фаагна. Сен мурда ушундай кедей элең, эчтекең жок эле. Анан сени Аллах Таала бай кылды. Мисалы, Хадича энебизге үйлөнүп, ошонун ишини кылып, соодасын кылып, ошентип байып кетти. Жана мусулман ислам күчүнө келгенден кийин ар жактан ганимат малдар түшүп, олжо малдар түшүп, ушинтип байып кеттиң. Мурда болбосом сен деле кедей болгон элең дейт. Фа аммал ятима фала тaqhar. Ошондуктан сен жетимдерди кордобогун. Себеби өзүң да жетим болуп өскөнсүң. Ва аммас саила фала танhar. Сурамчыларды кубагын. Бирөө сурап келип калса бирдекени колуга тапканыңды бергин. Кедейлер, жесирлер келип калса жардамың бергин. Себеби сен өзүң деле мурда ушундай кедей болуп жүргөнсүң. Ва амма би ни'мати rabbika fahaddis. Сен дайым Раббиңдин саңа болгон нематтарыны айтып, ойлоп, шүгүр кылып жүргөн. Деп Аллах Таала пайгамбарыбыз айтып атат. Эми бул албетте бардыгы тиешелүү. Аллах Таала биздерге ушундай күчтүү нематтар берип атат, ден соолуктар берип атат, байлыктар берип атат. Ушундай мисалы сабакты берип атат. Булардын баарыга биз шүгүр кылып, өзүбүздөн өзүбүз сүйүнүп, бири-бирибизге айтып жүрүшүбүз керек экен. Мана Аллах Таала мага ушундай нерселерди берип атат. Илим берип атат, дүнүйө берип атат, хидаят берип атат деп айтып жүрсөк, бул ошонун шүгүрүнө кылган болуп эсептелет экен. Ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин. Ва саламун ала ман иттабал худа.